no tonu ana ki runga I tōna hurewa tapu, koe nei tōna tuanga hurutanga, no reira me whakanui ka tika pai Māori ki aia o te rā te pikituranga o te whare kāhui ari. Ki ngā, ko tautoko hia ngā mihi kamihia, o te rā, o tātou tēnei, ngā kanohi o Kahungunu, me ki, me ngā tini iwi huri noa, engari mā rātau anō, rātau e whakamārama, ko ai tēnei e tuake nei, me ki te kōrero, whaititiri ki te rangi, ko te aroa, takitimu, mā tātua ki te whenua, ko taha Māori te pī ki whare e tū nei, kia ora tātou. Kia ora. Ko tātou, te toko toru nei, mā tauira me ki, o nai nei, o mua, o te whare wānanga o Waikato, no reira kātahi anu mā te katai mai I te whaitua mahana o Waikato, no reira he paita ki te hukapapa ki runga I ngā rori o te Ruahine Rangers, no reira. Tēnei rā te mihi atu ki a koe te katoa, ko tukuna te raka kōrero ki a rātau, katai ka tīmata. Kia ora. Tēnā tātou, tūrekeri hapu taku ingoa, Ngāti Kahungunu, Ngāti Parau, Waikato, Ngāpui, Ngāiwi. Meni ora whānau, hiwini tēne no Ngāti Kahungunu, Ngāti Haua, Ngāti Sapukura, Waikato, Maniapoto, meni ora. Kia ora te whānau, ko whetī marama pai ngā hau, e kai ako ki te kurukapa ko marama marama, whare tapare, o tākitanga. Aroa mai.
Tērā te kōrero, ka rewa mai ngā Tukemata, ka hinga katoa ngā wāhine i a Kahungunu. Koia, ngā Tukemata, ne? All Kahungunu ever had to do was take his hat off and go, neck minute in there. Hoi nora, kei te mihi ki a tātou, kei te mihi. Zach, kia ora mai, bro. Gee, you're a good-looking fellow, right? Can everybody please draw your attention to Zach Makore on this table over here? You shouldn't have sat at the front table if you didn't want me to do that. And as I look around, I see a whole lot of good-looking people here this evening. Some of you not too good-looking. I won't point out which one is which. You just sort of sit next to somebody and go, yeah. Hoi anō tātou Maori mā kua hui tātou ki te whakanui I tētahi kaupapa tino a tāhuara wātu. Nō reira, who's beautiful, who's not so beautiful, it doesn't matter, because the kaupapa is beautiful and we are all here for a beautiful kaupapa. Kei te mihi atu au kia koutou. Kia ora to you all watching out there, live streaming on Facebook for the 2016 National Waiata Māori Music Awards. Right here with me, we have some of the emerging artists that competed for that prize, ngā Tukemata o Kahungunu. Just quickly, let people know who you are and where you're from. Kia ora, taha Ngāwari tangitu huata hau, huri no te aroa, takitimu mā tātua. Kia ora. Kia ora, ko Whetumarama Pānga hau, e uri no Ngāti Kahungunu ki Eretanga. Kia ora. Tēnā koutou, ko tūrekere hapuku taku ingoa, Ngāti Kahungunu, Ngāti Pare, Waikato ngāiwi. Kia ora, raka e haki ki te hari whaiwhai tēnei, no Ngāti Haua, Ngāti Apakura, Waikato Maniapoto, Kahungunu. Te reo Māori e rere ana ki o koutou. Ko tahi noa tāku pātai ki o koutou katoa. Heha nā tino hua o ngēnei tūmongo mahi ki a koutou. Ka tīmata ki konei. Te kai, he tino pai te kai. O tira, te tūtakitaki i ngā tangata rongonui, pēnei anō ki a Robma, e tino pai rawa atu. Kia ora rā. Te tū ki te whakangahau ki te tā o aku prata. Koina te mea nui ki au. Cheesy guy. Meki he huarei tēnei he whakanui I ngā mate, pēnā tonu ki a tamahuata. Yeah, tēnā koutou. He huarahi anō ki te mahi o mātou mahi Waiata. There you go, whānau, straight from the horse's mouth. We'll see you in the next round. Kia ora tātou.